Kankere ya lebele ke nngwe ya dikankere tse di tsweletseng ka go ama bomme lefatshe ka bophara. Kankere e go ne go tlwaelesegile gore e itshupe mo go bomme ba bagolwane, mme malatsi a re e bona e ama le bomme ba dingwaga tsa bonana. Go isa melaetsa le dithuto ka kankere ya lebele go segetswe fa thoko kgwedi e re tswang mo go yone ya Phalane. Dithuto tse di remeletse thata mo setlhoganeng se se reng ga gona ope yo tshwanetseng go emelana le kankere ya lebele a le nosi. Thulaganyo ya Tsabotsogo gompieno e tla atolosa dithuto ka kankere ya lebele gore e bakiwa keng ebile re ka ithibela jang. Re bo re buisana le bomme ba ba fentseng ntwa kgatlhanong le kankere e. Tla re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo gore kankere ya lebele ke eng. Gantsi go tlebe go budiwa gote mme yone kankere yone ya lebele e bakiwa ke eng. Karabo be nna gore ga re itse gore e bakiwa ke eng. Ka gore gone ga re ntse re lebeletse along dipatlisiso go lebagela gore go tse dintsi tse e leng gore di tshwanetse gore di seka da bereka sentle mo mmeleng wa mme kapa mo mmeleng wa rre, mo go ka heletsang go dira gore go nne le kgonagalo ya go nna le one kankere ya lebele. Yaanong be gote yone kankere mme yone ke eng. E be re re gantsi re tlebe re ntse re go na le kgwete, there's a breast lump. Akere mme kana yaanong breast lumps ga di tshwane. Go na le gore go nne le gore mme wa tla gote o na le a breast lump, mme ena ga re ntse re lebela re tlhatlhoba ga e lebege e na le botlhabetsi bope. O mongwe a batla be gote re fitlhetse kgwete jalo mo lebeleng jaaka no buile gongwe o e bone wena ka boena. Mme ditlhatlhobo tse re di rileng di re bontsha ile gore kgwete e na le bolwetse ba kankere, gore ka bo yone ke kankere. Pharologanyo be nna gore e yaanong yena e kgona go gola, e kgona gore e jwelle mo dikarolong tse di leng gaufi jalong le ga lebeleng. E kgona gore bolwetse bona bo tsamaye gote bo ile go dikgelesweng. E kgona gore nkgatele e be gote bolwetse bo ile le gone mo ditshikeng tsa madi bo iponagatsa mo dikarolong tse dingwe tsa mmele. Mme gone ke diemo dife tse di ka rotloetsang kgonagalo ya gore motho a amiwe ke kankere ya lebele. Tota kankere yone go na le dio dingwe tse le gore di ka ba mongwe mo diphatseng tsa gore o ka tswa kankere. Mabaka teng a mmalwanyana. So sa nthala ke gone gore o motho wa mme o na le lebele. So seo se go baka ga mosing wa gore o ka thagelwa ke yone kankere ya lebele. And then go dirisa dinotagi mo go heteletseng thata ga bomme ga o nwa dinotagi malatsi otlhe Monday to Friday. Basically le gone go ba mo diphatseng hela jalo le go goga motsoko le gone go ba motho ka diphatseng tsa go tswa kankere e seng hela ya lebele le tse dingwe hela yalo. Mmele o motona thata ha e le gore o setse o reachitse menopause o bona le mmele o motona mo re go bitsang obesity. Le gone ke bodiphatsa ja gore motho ka tshabelwa ke kankere go sa itshidila le gone go ka ba motho ka diphatseng ja go tswa malwetse a mantsi. Dijo ke tsone tse leng gore tse di jewang mo malatsing a gompieko tse di processed kana ke re tse di sidilweng thata go gaisa selekanyo tsa malatsing a le dinama tse o ka ithelang di changeilwe di dirilwe dipoloni yalo e sa tholeletse le tsa bogologolo le tsone di ba motho ka diphatseng ja go tswa kankere ya lebele le malwetse a mangwe hela jalo. Bolwetse bongwe le bongwe bo itshupa ka dikai. A mme go na le dikai tse motho a ka dielang tlhoko tse di supang fa a amilwe ke kankere ya lebele. Dikai di harologane mo bathong ka go harologana ga bone. Mme se re se lemogang ke gore motho ka bona kgwete mo lebeleng e re motho a ntse a tshwara lebele la go ba le gore go na le kgwete mo lebeleng. Se sengwe e ka re motho a tobetsa lebele bo go tswa metsi kana go tswa mashi mo lebeleng kana go tswa madi mo lebeleng ha motho a tobetsa lebele yalo. So le sone se ka bontsha motho gore go na le bothata go loga. Se sengwe gape se motho ka se lemogang ke gore lebele se tshwana le namune. Ha o bona le kapila namune le nna thata yalo. Ba bangwe motho ka lemoga gore lebele le nna thata lebele hetoga mmala ka tsela ntseng yalo le gore la gagamala jalo. Ha motho a mme kana motho a rera ka lemoga diphetogo tse dintseng jalo mo lebeleng ga re a tsiboge gore a ikatumetse le ba bongaka kana ba botsogo gore ba kgone gore ba batisitse gore mathata e ka tswela.
Kgwethe mo lebeleng go fetoga boleng jwa letlalo la lebele le lebega jaaka letlape la namune le go tswa metsinyana mo lebeleng ke dingwe tsa diphetogo tse di tshwanetseng go tsibogelwa ka bofefo fa motho a di itemogela. Mme gone seemo ke se se ntseng jang sa bolwetse jwa kankere mo lefatsheng la Botswana. Se re se itemogetseng ka kankere ke gore mo Botswana kankere le gore re bona thata mo bathong ba bomme ke ya molomo wa popelo, mme e salang morago ke yone ya lebele. E ne ya aname thata mo Botswana, ene se se tshwenyang thata ke gore batho ba bomme gantsi ba tshwarang ka kankere e tshwarwa e le setse le stage 3 o stage 4 e setse aname le mmele. Gore la re go botlhokwa gore batho ba mme ga ba lemoga dikai e ka tswa le dikai tse e leng gore di ka tswa di le potana mo mmeleng motho a sa utlwe go e le sepegela kana a bona go tswa mašinyana go tswa madinyana mo lebeleng a ba tsiboga go tsamaya ise a aname go nna stage 3 o stage 4. Thata kankere e ya lebele e bonwa mo go bomme ba bagolwane ba se ba hitlile dingwaga tsa 50, mme se re se itemogetseng ke gore malatsi e setse e bonwa le mo go bomme ba dingwaga tse di potana bo 40 something bo 30 something le bone bo 20 ba teng. E teng gape kankere mo batho ba borre le bone ga re ba tlhokomele gore ba nne ba ithathoba mabele ka gore le bone ba na le mabele ba nne ba ithathoba gore a gona di kgeleswa le dithompola mabeleng a e leng gore di ka tswa le kankere yone re buang ka yone. Seemo sa kankere ya lebele ke se se tshwenyang ebile mo bogompienong re itemogela koketsego ya dipalo mo go bomme ba ba mo dingwageng tsa bonana. Re tswelela le thulaganyo ka go ithuta mo go bomme ba ba fetileng ka seemo sa go tshwarwa ka bolwetse jwa kankere ya lebele gore ba re bolelele maitemogelo a bone. Ke itemogetse dikai ka 2019 around September. Mme ke ne ka dithokomologa ka gore tota ne ke itse gore ke motho ke sa lwaleng thata, be ke thokomologa dikai tse until December 2019. Ke utlwa pain ya teng yaanong e tseneletse e be ke boela ko ngakeng ha dira yone test ya teng ya lebele a ba utlwa lampo a ba nrefera gore ke ye go dira scan ke go dira mammogram. Be ke boela ko ngakeng a heta dira dithulaganyo tsa gore ke go dira biopsy. Ke dira biopsy e be ta e supa gore ka mannete ke na le kankere ya lebele. Go simoga go itemogela ga mene le ka 2017, early 2017. I felt a lump in my breast, but I thought necessary. Ke ne ka ya go to the school clinic. So ha ke le go clinicing wa bona ka ba mpha just the painkiller gore ke leke go tara the pain, and then after a month or so pain at be sa tokagale. So ke boela go ngakeng ba advise gore ke go bana ngakeng go kontaga sekolo. I did that, and then ha ke tsena go berira what you call a mammogram. Ha ke sena ke o dira ebe a suggest gore ke tle go bona specialist mo gaborong a sample le gore mabaka ka tswa ileng. So I did that. Ha ke ta go bona wa specialist kwano le ena ba suggest gore ke dire what we call a biopsy gore ba go checka gore a lampo e mo teng e ka tswa ena le kankere kgotsa jang. After a couple of days the results tsa medine tsa tswa ha ke tsena kwa go bonga ka bane mamplela gore I have what we call breast angiosarcoma, a cancer of the blood vessels, ailing very aggressive. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwa gore go dirwa ditlhatlhobo dife go rurifatsa fa motho a amilwe ke kankere ya lebele. So ha mme kana re a tla ko sepateleng a belaela gore sengwe sa diragala kana iponetse kgwethe yone kana iponetse sekai sepela sa gore lebele la gagwe la hetoga. So re simolla ka gone go buisana re bua gore o dingwaga tse kahe gona le bangwe ba le lwapa ko re dio tse le gore di ka tswa di mma mo bophatseng jwa gore go mo e ka tswa ile kankere mo re go bitsang re tsa detailed history akere. And then after o buisana le molwetse o gona go bona gore dilo tse di ka mma mo bophatseng ke dihi, then wa mo thathoba lebele o lebella tsone dio tse gore a kankere e mo lebeleng hela kana e setse ile ko legwafeng la ka ke buile e gona ta e kare ke kgeleswa
So kankere le yone kgona go spreadela ko kgelesweng ko legwafeng ha o sena no mo thathoba then go tsena kgang ya gore re dire diiponi kana ke re scan so scan se re se dirang sa mabele re se bitsa mammogram ke sone se ipone tota sa lebele se tshwara lebele yana be se le tshwara yana gape be se checka gore go na le eng and then go na le se sengwe gape se re se bitsang ultrasound so tsotlhe ka bobedi di a diriwa and then mo diiponing tsone tseo go na le dikai dingwe tse di supang gore mo ke kankere mo a se kankere mo se iponing akere so re lebella tsone dio tseo re di checka mo se iponing ha di ntse di le teng then re tswella ka go ya yanong go tsaya namanyana yone eo ye ka reng kankere re tsa ka nnale basically mo re go bitsang biopsy ka sekgowa so tsa phisinyana yone o tsa namanyana yone o bo isa ko lebong then ko lebong ba to ithathoba ba checka gore a gona le kankere mo teng then ha e tla e boa e le gore ke kankere then ra lebella gore e mo stageng se so gona le di stage tse di harologaneng gona le gore kankere e be santse e simologa mme o kgonne go ta santse e simologa o tsile e le hagare o tsile e le late e setse ile ko dikarolong tse dingwe yalo ya ka ke buile jaanong gantsi re nne re rotloetsa gore ga go irwa biopsy jalo a re ire e leng gore go tsewa bontlha ba yone kgwethe ena bo le botonanyana ga ra re go ntshiwe kgwethe yotlhe re rile go ntshiwe ntlha ya bone ya yone jalo yone e ya kentsana e tle be isiwa ko lebong go nna le bomantsutsudi ba teng ba re bolella gore kgwethe e a ena le kankere mo gone kamponyang ba tle ba simola ba rra ba re ke kankere ya lebele ebe ba re mme kana ke batla gore ke ire le ditlhatlhobo tse dingwe ke bone gore yone ke e leng gore e behavior jang le tsone ba di dira ka gore ba itse gore tsena tsotlhe di tla di re thusa ga molwetse a goroga go rona gore re itse gore re moalaga jang re tswella le bomme ba neng ba tshwarwa ka bolwetse jwa kankere ya lebele jaaka ba re bolelela gore ba ne ba tsibogela jang seemo morago fa ba sena go bolelwa fa ba amilwe ke kankere go ra gore ba nthabare ka gore lampo ya gago e nyenyane ga e tona ra go simolla treatment ya gago ka go dira loaro re ntsha lebele and ga ba hetsa go ntsha lebele le sena go hola ke gone ke be ke simolla treatment ya chemo so ha ke le mo gone e be ke ya go dira radiation go GPH radiation ne ke ira di-cycle tse 16 every day yone ga o tudise like unlike chemo with every 3 weeks after loaro bo gore go simolla di stepe tsa go alaha kankere ha ne le teng le ha ne ka tswa ile teng mo mmele ha sa bonagala gore I had to go through chemotherapy le radiotherapy after chemotherapy and radiotherapy ke ne ka declare gore nya ke free from bolwetse ha gona le bothata bope dikgwedi that was early March 2018 dikgwedi di bontsi di heta ke siame ka bo October lebele ne le setse yanong ke bo ke simola ke bona go le it was starting to peel le gope go na go hibidu so ke ne ka bolela wa ngakane ka gore ke was in full communication lene ba re ke tekonga keng then ha bata ba thathoba le gone the biopsy e kelelo gore cancer e buile which means I had to remove lebele lene le setse ke bo ke sala ke sena mabele go telele ne ke sena la ile bothata le so go tswa go I had to go through the same process ya di treatment tseo ya kalahi and then after that up to tsela gompieno I've been free ga kena ke se go kenele any challenges bolwetse jwa kankere ya lebele bo a laolesega ebile bo a alafesega fa bo tshwere go na le nako ke dife dithuso tsa bongaka tse di fiwang ba ba setseng ba amilwe ke kankere ya lebele kalafi ya rona e laolwa ke dilo di le mmalwa molwetse o tsogile jang number 1
e be go tsena jaanong gape gore ra lebelela ra re diipone di riretse da reng e be go tla gone o leng gore o mongwe o tle be go tenya bolwetse bo mo lebeleng fela yaanong ke one ke tla buang ka one pele ga bolwetse bo le mo lebeleng hela kalafi ya mmang ke loaro mme yaanong yone ya loaro ena e tsamaya lone influencewa ke gore jaaka go te gona le bolwetse mo lebeleng a re kgona gore re ntshe yone lampo e fela kampo go tla tlhokagala gore lebele lotlhe le ntshiwe gantsi ra kopana re nna re le ba bongaka le baoki jaanong re tlhatlhoba molwetse rotlhe gore re itse gore re tla tsaya tshwetso e ntseng jang e be go nna le dikalafi tse re kgonang go dinela a re re gongwe the lamp e tona ga gona jaaka re ka ira loaro re sa tlogela bolwetse sa ntlha re tle be re re a nka ha molemo ka ditshika wa chemotherapy mme e le go e dirisetsa gone gore re gokotse bolwetse ba bangwe ba kgona go tla be re re a nka fa dipidisi tse e leng gore di tla kganna matute a bomme go bereka gore ke leke gone gore ke fokotse bolwetse bona gangwe le gape re kgona go irisa yone eo especially mo bomme ba ba leng bagolo thata ga go sena go nna go hiwa yone ya chemotherapy tle be gote re ira loaro jaanong ga bolwetse bo kgonne gore bo boe sentle after loaro go a kgonagala gore be re re ya lo re tlhoka kalafi e nngwe e leng ya marang a radiotherapy gore yone e tletle e fokotse thata kgonagalo ya gore bolwetse bo boe gone ga magatlheng chest wall kapa le mo legwageng go ka dirwa eng go thibela kankere ya lebele se se botlhokwa ke gore motho mongwe le mongwe sa ntlha a je dijo tse e leng gore mo go teng balance diet ba avoide dijo tse e leng gore di na le mahura a mantsi tse di sa siamang mo mmeleng sa bobedi ke gore motho a thomamise gore o itshidila mmele malatsi otlhe kana malatsi a le mantsi mo bekeng go thomamisa gore mmele o nna o itekanetse thata ga e le gore motho o nwa bojalwa thata o ka leka go hokotsa selekanyo sa bojalwa bo e leng gore ba bonwa kana go emisa go thelele le motsoko jalo go kgaola motsoko o e leng gore motho wa o goga se sengwe gape se botlhokwa ke gore motho wa mme kana motho a rre a thomamise gore o nna ithathoba mabele kgapetsa go thathoba gore a gona le dikgeleswa tseo mo mabeleng go thathoba gore a gona le diphetogo dipe tse e leng gore motho a di lemoga a ba tsiboga thata gore a tabogele ko kokelong go sekasekiwa ke ba bongaka bolwetse jwa kankere ya lebele bo ka thibelwa se se botlhokwa ke gore bomme le borre ba itlwaetse go itlhatlhobela kankere e nako e santse e le teng go hema go jwelela ga bolwetse ka jalo rotlhe fela re tshwanetse ra tsaya maikarabelo a go thibela kankere ya lebele tla re utlwa gore setšhaba sone se tsaya boikarabelo bofe fa go tla mo go thibeleng kankere ya lebele gompieno ke ithutile ka go itlhatlhoba cancer gore nka dira yang ha ke le kwa lapeng gore nka re ba bangwe le bone nka ba rotloetsa gore ba itlhatlhobe jang nka ra bomme ke ba rae kere tota le borre gore a re itlhatlhobeng cancer ebile nako e santsane e le teng gore e kgone gore e tshwarwe ke ba bongaka e kgone gore e fole ka gore re kgonne go bona gore go na le batho ba e leng gore gotlhelele kankere e fodile mo go bone ka gore e tshwere nako e santse e le teng gape a ke re thare bolelo gore re dire yana e be re tobetsa o tso wa tsa gape wa tobetsana ga o ka utlwa go na lamponyana tabogela kwa sepatela mme otherwise hela ga go sena still ntse ra testa he ra teng gone ko dinyaki a ke re bona ba itse better than us nka gakolola batswana kwa gae gore ba tsaye health ya bone ka tlhagalo ba ithatlhobe ba dire di-mammogram ba bone dingaka tsa bone go botlhokwa tota gore ba itse gore ga go ta dikgang tsa bo breast cancer ba na le yone kana ga ba na yone ntwa kgatlhanong le kankere ya lebele ke ya botlhe
re bona le mekgatlho e ikemetseng ka nosi le dikgwebo ka go farologana le bone ba eme ka dinao go thusa mo go thibeleng kankere. Tla re utlwe mo go ba mokgatlho wa Journey of Hope Botswana le ba Village Medical Center gore seabe sa bone ke sefe. Re le mokgatlho o rutang ka kankere ya lebele re itemogetse gore ha kgwedi ya October e tla ke kgwedi e leng gore batho kwa le kwa ba re bitsa gore tla le re rutang ka kankere ya lebele. Jaanong re ne ra tsaya tshwetso ya gore ra go ba boikarabelo ba go ithuta ka kankere ya lebele mo go mongwe le mongwe. Jaanong se ne re se ira mo kgweding e se re tsweletse re se ira mo kgweding ya kankere ya go itemogela kankere ya lebele e bong Breast Cancer Awareness Month. Ke gore re be re re teng re le Journey of Hope Botswana ruta ka kankere ya lebele mme a re tshwaraganeng ntwae re ka le ha di pamphlet tse di rutang ka kankere ya lebele re ka le ha di poster tse le ka dipega le ruta batho ka kankere ya lebele mme re na le maranyana a ileng gore mo go one re tlabe a Facebook a ileng gore mo go one re tlabe re ntse re gasa melaetsa tsaya melaetsa re rutang ka ga yone eo le share le ba bangwe ha re kgona nteng ra tla ra attend di event tsa batho ba bangwe gore re ba rotloetse mo se ba se dirang go ruta ka kankere ya lebele and then se sengwe gape se re se dirang go rona ke gore re na le diipone tse di tlhatlhobang kankere ya lebele. Jaanong ha dingaka tsa rona tsa ba ithaopi ba leng teng ba kgonang go bona nako go ditirong tsa bone go ikopa re dira ditleliniki tsa mabele. Gompieno mo Village Medical Center re ne na le tiro e ya re ne re bitsa the pink run. Tiro e ne re diretse gore re rute Batswana ka kankere ya lebele. Kankere ya lebele ya tshwenya thata mo Botswana so ne re bona go tlhokega gore go ruta Motswana ko gae ka kankere ya lebele. Campaign e re ne re dira gompieno re ne re ruta batho gape le gona re tshidilo ya mmele e botlhokwa gore mmele wa go tie o nne thata gore o kgone go lwantsha dikankere le one malwetse a harologaneng a ntseng yalo. Ke event e leng gore re dira ngwaga le ngwaga. This was our second time re dira. Last year ne re dirile but gompieno as you can see it was much bigger and more successful. So next year we can only go bigger. Kankere ya lebele ke kankere le gore ya affecta bomme thata after dingwaga tsa 40. So re encourage bomme gore ba nne ba itsheka mabele ba tsheka gore a gona le bothata bope mo go bone. Dilamponyana kana ha utlwa botlhoko mo lebeleng o tshwantse re ikatumetse mo go ba bongaka. Rona mo Village Medical Center ra screena mabele a bomme ka mammogram. Ha o le mme wa tsa di 40 and above o kgona go dira mo go teng mammogram ke x-ray ya lebele emma le ultrasound scan e leng gore ke mo go tshasiwang jele go screenwa mabele ka gone. Lephata la botsogo le tswela le dira maiteko afe go itebaganya le go lwantsha kankere ya lebele. Re le ba lephata la botsogo re na le mananeo a harologaneng a le gore ra dirile go thomamisa gore re le ka go lwantsha kankere yone ya lebele le dikankere ka go harologana ga tsone. Sa ntlha ke gore re na le strategy se re nang le sone gate non-communicable disease strategy e leng gore e tsa maphata ka go harologana a goromente gore a tse karolo mo teng e ka tswere lephata la sekolo kana thuto go tswa ko moding go thomamisa gore bana ba rutuela go tswa ko moding kana maphata ka go harologana go thomamisa batho ba tsa botsogo ba bone ka tsie kana ba tsa botsogo ba bone tsie go thomamisa gore re hemela bolwetse bo ba kankere. Sa o bedi se leng gore ra se dira ra rutuntsa thata re na le mo go teng health education and health promotion ra rutuntsa thata mo seromamoweng mo sekapa ditshwantshong mo sengwe le sengwe se leng gore ra se kgona mo di-television ha batho ba kopane gongwe le gongwe ra ba rutuntsa ka malwetse a gore ba ka iphemela jang mo gone le gore ba ka dira jang. Go tswa go gape se re se dirang re le ba botsogo ke gore re na le ditamelo tse e leng gore di seka batho ba e leng gore ba na le mathata a mabele o ka ko hospital se tshwana le Princess Marina go na le breast clinic e leng gore basadi bothela mo Botswana ha ba na le mathata a lebele ba iswa teng gore go sekasekwe gore a ne ha se kankere ya lebele kana jang. Mo kgweding e ne e heta ne re bereka thata le mekgato ya harologaneng jaaka Cancer Association of Botswana CAB le mekgato ya harologaneng dikompone ne di tsa karolo re na le bo pink run jalo bo pink Friday go thomamisa gore batho ba tsiboga ba tlhaloganya ka bolwetse bo le go gopola ba ileng gore ba thokagetse ka ntata ba bolwetse bo. Ne re na le sponsored walk tse neng di sponsoriwa kana di rotetswe ke di-company di harologane mo Botswana. So ke sone se ne re ntse re se dira mo kgweding e gape se sengwe ne re tse rutuntsa batho gape re thomamisa gore bomme ba na le tšhono eo ya go thathubiwa mabele go seka gore a ne ha bana kankere kana jang. Kankere ya lebele e teng
mme ebile bomme ba tsweletse ka go amega ka dipalo tse di kwa godimo. Borre le bone ba amiwa ke kankere e. Ka jalo go botlhokwa go bona ba bongaka ga o bona diphetogo tse di sa tlwaelesegang mo mabeleng a gago. Itse mabele a gago gore o kgone go itemogela diphetogo nako e santse e le teng. Tshwara, leba, tlhatlhoba kgotsa touch, look, check ka puo ya seeng.